8 nong Hamren MEC constituency long BJP mass joining program ki bipon. West Karbeng long Hamren constituency ki damtang MP ki lega hod Hamren constituency long BJP remdatsi FSLC haidetlo. Bonta nonang ki leji MLA election phan nangte bok hello. Aposi Hamren constituency lo APST na longta mass joining program ki bipon do de sangsilo. Lason hod rong hidi PS alongta Mongol Singh Timung KEC arideng pen mass joining program ki bipon along. Bang trok sekep suse armung aphai FSLC asok bo ingrasi BJP asok puru along puthot ke papleng nuchu labang so husi pur thimia ke mangpur long le pata ration card ake joy pen rong hidia PS ara phan Mongol Singh Timung pensi ponlo lapen ongdung BJP aracharya songjapo ex lem chairman Joy Singh ti Clinton rong hang lon sepo thare songjarong hang rong hidi PS president Mahadur Dera rong hidi secretary Homson rong hang lapen kapre ke thegiding BJP claim rapet ke thegiding tum chetong nunsi mai min sen pen pachon pon Hamren pen chona ching rong hang report Time News Dipu. So BJP long mass joining join na puthak nang tung lai PSLC ahin pen nang tung kopi ni ke thesi BJP long alai tu chapao lo ning ke the alam ke la hen lo athema ne tum labang so long kachapa oglun pen alang litum nang ke chak pon mate alang litum phan ke claim ke dam ke misen pen ke thek long sin ni litum ke BJP long ni tum chapa okon lo sela bangso BJP along ni litum chapa okdon ke lake ni litum ning ak long pen lo la pen ke alang litum pen se puthon litum phanang lang ponang kok lo ata acha de lo nang tung chapao lo nang lang kon do nang tung pan ni ke the do ni litum no na mat ke ning che the olo monsta me mola nang lang pon pedet polo tang te alang litum phan bang ke ni litum se tame ni tuma kado ga be pini che tong rapet ni tum ning si si do po ni litum pen se alang litum phan ke ni dum se chingwai pon thuk po nang limian ke Deliman ke ning ke oidam alam the bang ke the u lapuge kali setame nitum episal silong penangan chupeduk dun lo mithang chongda chot pen setame alang litum phan rap dun lo setame alang litum phan tame la election haji mene pusene tum ning ke the bondo penangana aningkan pen setame alang li election thordun lo seta pinier ni an tame la bangso election chupa hai thek theda la so pose nilitum seta la Bharat Janata Party mate BJP asong lo make chupa ok dunang kok lo PSLC asong ko anan ning kan si nang chepang tang si pineng an nang le lo penangan ningkan dolo alang litum penangan ningkan pen nili ke thek dun long da ningkan ke thom plibak dolo setame ingtang obu pen nitum ke dam tang setame alang litum long penangan cherap dun lo setame cherap dun lo munit chetopik lo setala bangso asong abang ke hai po bangken nilitum thek long lo det ang tong chi hanang le pi lo puji ang tong ing ti phanta nili ki puji mate ka sorsa ji alam ke thang ta be alang li ke than ke mum ka doga beta mesen stame la sonak thak se alang li stame ke dam tang election stame dak hamren along ang thodun lo setame alang li abangke election bang chu pahai pon thek de limian ke thale ji ma nilimen ke Samson Dera nang li gupiar pusi klem mo PSLC nili episode se lo bangke financial se claim pon bo rong hedia PS lo Pinige mass joining Ladakh rong hidi local committee pen halo pinidake don trok kebra trok si lapana don ke PSLC party chiri si BJP along si nang sepok dun lo la se chu dang tang MP election ke baksir kep se ke hai da hai baksir kep ta no bhoi la don trok kebra trok si pe ke ba harohini ba ka budo la ke mut next MLA election hoke daga position long po misen pen dak high po position long po athe opposition po ke non assessment ateng pulo dang te opposition ke nili arjulo don thom prian si do chorlo PSLC ke pan ke piniwang lap lo kerem lo bo te PSLC ke tangre sir laposon masoni amai otola dak rohi la pochota mate la pek la bilang mass joining ke do bompo anis atimi dolo pini dolo 19 do hamren rong karbi lapen 29 do hara hamren malo malong hara malong lo
laso fishing ako 25 ta do lapuna lason do bom lo continue election ta nang je kathar nani phanang pheri pick kodi je kathar bang alam lo nang pheri re ni phanang pheri noi puni pupe ge angtong je thara ti lo pu angtong ti ta bang alam lo bang ne phanang pheri nei puni pupe mo ti bang alam lo la bang pheri re bang alam lo ge Sa tahun committee election apan kacisi kacedang kilitang lo sir. Lake bang high command tu si ticket piji masih cedan nuni make nili kusono pupo nili high command ali mati election da declare kidan ge mantu si tu ima mo bang dolo pulo tante high command da disopo ko ma fansi ticket pilu te high ma bang assessment kuripo hala so si ticket pipo high ta high po ta ko masih ticket longi na no so cha nang le tum amai tin long ta la article 244 e alam bang pu ver la so bang an kichu ni alam do kichuni ban mane non ke claim lo isi first test bang ke 125 amendment labang ke non February chiko parliament dolo pulo tangte pass data high lo ani si litum ching honai MP Omor Singh tisu ke thana tangke hala de ili tum pass de pulo tangte ili tum kupilo ma dake council asid det si hokkep dopo MNC asid det si hokkepo la pen plike bra pi bangke elected dopo Frog abang ke lagi nominated lo. Lapen itu baki an ke mana very lo lo free lo. Dosta bang ke free pan bang ke itu sob ka reservation lo. Itu tribal pe na bahira ke jok ta thulong le lo. ini pen official singa chi pa ogdona tum han kilo nang le tum hin pen kelang kon ko Lang pon ke pima sarkar pe nang ke long la hello ke. Di pueblo que pinta jaga akabana velo ki mie velo ha dak talu lang hagora lang hala hagora lang ke guna pelo ke bang lang roi so rong bot simet pen be sada ka dam lo haswa lang lang po bhag velo ठीक la son se BJP party ta thepe la se dagna chona na nang ya kimi nang ya kwa nang le son ke pula da ke alam ma se velo Dagnal de pini BJP lo pena penta isiyo de BJP lo la se daga barre ma kichari pon a local committee a president a secretary thante kang lo nangle tum pini pen ke la ke sob isi ver lo pon nangle tumang bong ke la dak ke thak si bhag chata lo pini BJP lo ke bana punya kang da Acha sir la PDS PC court kachitok tuwar lo matela BJP sarkar pen ska la NEC abo de sir. BJP sarkar per pilo BJP sarkar pen dong la NEC road kapachun na mate UPDS abo PC court kachitok kapon MOS samel la hai bang ke stage lo hala bang memos bang hala heri tum UPDS tum sa la so pen si continue ke bang bom lo mo chok si ti ke la dam bom po ka the ke hang ke sira da lo ke kalima hala tum ke Kali kaman pen hang lo, tala ba stage na de lo, la soksi bang bom lo, non da ta hang bom lo, non ke 125 amendment lo bulutang te, asit si kaong po la solo ta te isye, next bang ke kempre ke lo ye pan bang ke angling do lo. Ate tum ke boundary ke lake already mane seal boundary mate lake. Lake non ke beleg long state ke beleg district pen sewa nahi, beleg pen sewa nahi puvelo, itum ke kuan malaso do like a boundary do itumge pura boundary do just convert mane stay the formal state convert kar tar biang long tinangan contractor ko chiklam tum do lo la so pathak deal do long le pathak hin pen le hin pibom lo ke non the pipo ke ala dakmen hanang le the pipo non the marsang bong CPR pu wani si ituma CM Dr. Turiam rong hang ni yelo je marsang bong PW bill noy ja noy PF po chalo